Been on a baggy during Tally with the Ailbhe shin and kneecap. Hello? Jesus. Rawa. The Cian teacht is shocking-ish, can kind live modular, ceol na Nollag, swan. Ho, ho, ho! Nollag atá ann, agus cílínte sin gúil sé nemding éisteacht le ceol Nollag. Anis, seans gúil sé bhí ceapa gúil sé ar fad uafásach. Ach níl sé, tá min seo aniu le rá nachhfuil sé comhóg sin ar Ailbhe, tá min stithe Riain lifa, cuaimé tríd an cartlín ceol, agus tá 5 euro den sco round na ha gumdíobh. A railing mar sin. Scríomh agus deisi Paul McCartney an thaobh Wonderful Christmas Time in nídig seachtaí. Is fuair mé. Ach, I gabhadh sa dóigh í an grúpa de shins le an nua den Éireann agus is brala mé. Bíú go mór éisteach leis. In nídig 88 deisig Rundí MC Christmas Time in Hollis. An éagsúil mar Éireann Nollag ach is brala mé ba an clown ar fad ag dawsa ar lá Nollag a géisteach leis an ghearn seo agus ar nóí léirigh an léach Rick Rubin an Éireann. Anis, bhálam leat liv miel ar Zoe Deschanel. Anna chud talú na cé agus tá grúpa ceola cé dar bhanam she and him agus chuidir album le chéile le ceol Nollag air agus tá roinnt ceol den scothir ach an mulla atá gomsa ná the Christmas song go háling. Jack Frost nipping at your nose. I give her a dough. Aaron Kinley Ashtuck, oh the fountains of Wayne, I want an alien for Christmas. Spralam an teacht an seo, mar tom de fad ag glurg achtrán den Nollag. I want an alien for Christmas, bring me an alien this year. Agus chun críocha chur le rudaí tá midul siar go 963 chur Phil Spector album speisialta le chéile agus tar nóí bhí the Roinnt air. Is even the Roinnt agus gan doubt chan siad an thaobh Nollag is fearr bhí an riamh. Sleigh ride. Winnig í sol das, bíoch Nollag das a gcuibh agus slán go fáil.